Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım'il Mustafa Muhammed ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el ma'sumin ve la'netullahi ala a'daihim ecma'in. قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Aziz bravo, aziz vao, euro sabah pi veren merdum insano Hazret Adem kasikemmi. Hak Teala huma Allah verniya halk kerdeni, peyda kerdeni dünya herçi herca taribi. Hak Teala tizra halk kerd, yaratmış kerd ve tiş roj peyda bi. Ve evveli roj başlamış bi. Hak Teala asman ra, ard ra ve kulli çi ra halk kerd, yaratmış kerd. Evvel her ca ağu bi. Ve Hak Teala ağu ra ko'u halk kerd. Ve asman ra hem estara kerd ve zinet dad. Zaf zamanı verniydi nikaki ma sere ardı yaşamış ben mi kesine çini bi. Hak Teala vaşt ki insanla halk bikiru ve insan hak Rab Allah ra humara bizanu era ibadet bikiru dünya ra ard ra imar bikiru hega bramu hega biçino qati mal davar bikiru rızkı khora kazanmış bikiru sabane halk kerd ve başt ki insan ra hes kerdin Hak Teala ve baştını ki insan kamil bibro. Hak Teala be meleka u khova ki az ard dünya de ju khalife halk kenani. Melek khova ki tu şu insan halk ken ama insan fesat kenu gon riznanu ya Rabbi ne kenu ma tora ibadet kemmi tora nas kemmi itaati tu kemmi tora hamd kemmi Hak Teala ki az bazı çi ora zanani ki şma nizani meleko bevengment peydana bejumin vaki şüpheçino ki Hak Teala Rabbima kuli çi ra zano ve çi bir fayda ra halk nikeno. Hak Teala be ino vaki ey melekayı mı az well insan yaratmışken halkken ve az ruhu be de pufken era candan o vakt şma kulli be nu insan secde bikiri ve hürmet lazım ra be o bikiri
Meleko kulli vaki ey Rabbima ma emri tora goş kemmi ve tora itaat kemmi. Ama emri Hak Teala, emri Huma, emri Allah be şeytan hoşniyami. Şeytan zaf kibirli bir. Hora zaf üstün dini. Ve zan kerdini ki şeytan kulli her çira üstün o. Nihayet Allah-u Teala از روح خو به حضرت آدم پوف کرد و حضرت آدم جو canlı kamil خلق و انسان بی کلی ملکو به سجده آدم سجده کرد hürmet کرد ama şeytan kibirlenmiş bir ve به حق تعالی isyan کرد ve به Hazreti Adem secde نکرد ve به حق تعالی karşı ami. حق تعالی به واکی چرا به emrime گوش نکرده چی mani بی چی sebep بی که تو به آدم secde نکردی hürmet نکردی şeytan واکی مرا از آدر خلق کرده ای را هم از لنجی از چاموری خلق کرده پیدا کرده از زیرا استونانی حق تعالی به غضب آمی حرس بی و şeytan را از جنت خو تبر کرد فاکی ایتارا دف بی تو alçağa çıra kibirlenmiş bir ya ve şeytan Hazreti Adem ra kıskanmış bir ne baştını ki ne baştını Hazreti Adem ra Hak Teala به şeytan gazap کرد hırs bir ve از cennet o def کرد ne halde şeytan şaş bir hayret کرد ki çıkar bir kiro ne var ey Rabbimi az mıra bir sebebi Adem az cennet o veta ne halde az era ve evladı Adem ra از رای راست رای حق رای صراط مستقیم وزن و به اینو خرابی کن اینو را بی اخلاق کن اینو را بی تربیه کن چیزهای خرابین به اینو مسنن حق تعالی که تو از رحمت می و از جنت می دف بیا دور کردانی تو را از ول از çamur Hazreti Adem را خلق کردانی و evladı را Hazreti Adem ve evladı را akıl dani اینو به سبب عقل رندی و خرابی را اجمن teşhis dani ne halde bir emri to bir vesvese to goş nikani itaat nikani kam ki nera tepya tora itaat bikiri ray to dara seri ino az xo sorumluyum ne halde az ino ra cezadan ve be cehennem erzan ama rınd bizani ki kulay insanay bakıl ve rındra tu nişkina ezrai rast bivezi
به تو تا روز قیامت مهلت دانانی. حق تعالی هر چی را رنتر زانو و زانتی که آدم از ملکو daha ilim daro ve nijde hakte daha ustunu ve nira vast ki bu muskununu ve karşı meleko mukabele meleko çizay ve çizay ve muskuna ki türlü bir vaki melekayı mı نو چیزایی که به تو به شما مسکنن نام دینو را به ما وازری ملکو با که ای رب ما کلی چی را تو زانا ما آنچه که تو به ما مسکنا اینو را زمی چیزایی که به ما نمسکنا نزمی پیدانا حق تعالی به آدم رو کرد و با که یا آدم نام دینو را به ملکو وازی حضرت آدم هرچی که حق تعالی مسنا اینو را نام دینو را با حق تعالی با که ای ملکایم دی از چیزایی که آسمان دسته و هر دست و ظاهر دست و باطن دست و شما ودا یعنی آشکار کنی کلی چی را از زان به شما نواتانی که اینیوم پیدانا حق تعالی اللهما حضرت آدم را به جنت داخل کرد و حضرت آدم اول انسان بی و اوزا تنیا yaşamış birini hayatı idame kerdini ve از میوه های جنت وردنی از آقای اوزارا سمیتنی اما کسی چی نبی که از جنس خو ابدا اونس بگیرو بزرو محبت بکرو قصی بکرو کسی چی نبی حق تعالی مرحمت کرد و پیا yaşamış bibiri sabani Hazreti Havva ra halk kert, yaratmış kert, peyda kert. Hazreti Adem ve Hazreti Havva piya zümmin de cennette Ebu Huzur ve Ebu Saadet piya yaşamış birini. Uza emniyetli bir, huzurlu bir ve uza kafeliyen Çin'i bir, ters Çin'i bir her şey vaştini uza hazır bir ve ino istifade kerdini. Ju vakt Hazreti Hak Teala huma be Adem vaki ya Adem to ve cini to cennette bimani uza çi vazani istifade bikirin az nimethay min ama ju dar asto ki meyvaydı asto yan ju bitki asto yaklaşmış yedi ve nebe nizdiydi mesu az meyveydi mevi Hak Teala müsaade kerdi biki kulli nimetay cennet ra istifade bikiri kulli meyveye ra bu veri ama ju meyve ra yasak kerdi bir sebebeş hem Hak Teala vaştini ki Hazreti Adem ra Hazreti Havva ra insanı ra imtihan bikiro ve hem vaştini ki insan hakimi nefsi xo bibiro ve iradayı xo ra kuvvetli bikiro nira vaştini Hazreti Adem ve Hazreti Havva
به امر حق تعالی اطاعت کرد و cennet ebi saadet yaşamış beyni ve az nimetay Hak Teala cennette istifade kerdini. Hak Teala ki ey Adem muhakkak ki şeytan düşmanı to ve cinay to dikkat bikiri tedbir bizleri şeytan şımara az cennet mevezirum. Eğer niye bikiro şıma itaati şeytan bikiri bedbaht mişi. Bedbaht beni. Hazreti Adem ve Havva şu müddet cennette ebi saadet yaşamış bir hayat kerd. Ama şeytan nevindentini daim hile düşünmüş birini, hile fikir kerdini. Şu dolum şi ledino ve niyava ey Adem beto dare ebedi Rabbimiz kuni saadeti saltanat-ı ebedi ra beto bu müskini Adem var ki ve şeytan var o çıkım bu müskini bimi şeytan beçki xo der kert ve dari ki Hak Teala bitki ki Hak Teala yasak kerd bir yere işaret kerd. Hazreti Adam be şeytan inanmış nebi ve şeytan ra az lexo dur kerd. Şeytan zaf ısrar kerdini dest nontini az Hazreti Adam. Tekrar çiğnili Hazreti Adem ve cüdolum hemşi va ki şimazani Rabbi şima çıra nu meyve darra bitki ra beşima yasak kerd va ki eğer o meyve ra buveri melek beni ve cennette temellim maneni nu sebep de Hak Teala nu meyve darra bitki ra yasak kerd. Rınd fikir bikiri bu veri nu meyve ra. Hazreti Adem be qesi şeytan itaatini kerd, koşunu kerd ve az uza durşi. Şeytan dima dinora rama ve vaki be Hak Teala be huma be Allah son duvent yemin kersem son duvent vaki inanmış mı beri muhakkak ki az rast vanani ve beşima nasihatken öğüt danani İblis be Hak Teala son duvert yemin kerd and duvert ve Hazreti Adem ve Hazreti Havva ebu xo düşünmüş bir inu fikir kerd ki kesi nişkino be nam Hak Teala son buvero vaki belki nu doğru vano sonra ahırdışı ve Hak Teala ki dari meyve darra yasak kerd bir şi inora verdi. Vakti ki meyve şi veridino bir rut cebel ve zaf sermaye ve ev sermayem ve keder uzara ju pil kuret ve eşt bedeni xo nizantını ki çıkar bikiri şaş bi ve az Hak Teala sermaye ve rama uzara firar kerdi. Hak Teala inora dini
ve zannetik Hak Teala zannetti ki meyveyi yasakla verdi ve به حق تعالی اطاعت نکردی نیرو زانتنی وقتی که حق تعالی دی آدم فرار کرد رما به آدم وکی ای آدم از مه فرار کنه حضرت آدم var ki ne ya Rabbi از تو چطور فرار بکری اما از کاری که کردن است زاب sermayeneni Hak Teala var ki از بشمنه وطنی که شما را من نکردن که میوه آن دار را bitki را موری بشمنه وطنی که şeytan düşmanı شما و چرا به امر می گوش نکرده اطاعت نکرده حضرت آدم و حوا که قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اینو که یا ربی ما را عفو بکی ما را bağışlamış بکی حق تعالی به اینو که از شما را امر کردانیم شما به امر من اطاعت نکرده Hazreti Adam ve Havva berba yalvarmış yakarmış bir nale kerdi. Baki Ya Rabbana ey Rabbima ma be nefsi خود zulm کردمی اگر ما را عفو مکری ما را مرحمت مکری ما zarar ziyan بیننمی Hazreti Adem ve kuli peygambero günah nikeni no günah ki ma kemme no günah zedeniyor yan terki evla ve yan karı rınter ra terk kerdi yan no emri haram nibi yani ama kuli peygambero günah nikeni no günahı ki mazam o iraniyor günah niyor yani Hak Teala به حضرت آدم وکی تو را جو نیمتی گرس دانی جنت را دانی و هرچی که واشت تو از به تو دانی چرا نزد نو میوه رفته شیا آدم وکی به عزت تو سوند ونانی که از نزانتنی که جو انسان جو کسی به نام تو سوند بورو و جور بکرو حق تعالی که دی که حضرت آدم بربن و نالکن و یالوارمش اخرمش بنو با که به عزت خود سوند ونانه که تو به به دنیا سونا و اوزا قفلینا اوزا عرق رزننا یعنی رزق خورا ابو کار ابو خبات قازanmış بنا اوزا چه ورزانا اوزا از چیلی از و از حیوان وحشی خود قرمش بنا اوزا هگا رمنا هگا چیننا قاطی مالدوار بنا اوزا چی وردن تامین کنا خورا کنج جنا و ابو زحمت ابو قفلیان رزق خورا hayat خورا devam کنه dünyada ve düşman hem şeytan düşmanı تو تا مردن تو بعد حق تعالی که به حضرت
Hazreti Adem ve Hazreti Havva ve İblis ve şeytan ve ki şuma düşmeni jümini kuli soni seri ruyu hert arz seri dünya ve uza hayatı ko devam kani ju müddet u zamanani ve şuma düşmani jümini Hak Teala ki Hazreti Adem ve Hazreti Havva az cennet-i kuvvet Hazreti Adem zaf, hüzünlü bir zaf, gamgin bir, üzülmüş bir ve pişman bir ki çıra o kara kert. Ve ki Ya Rabbi mıra af bir ki, Ya Rabbi mıra bağışlamış ki ne halde nale kerdini, yalvarmış yakarmış beni. Hak Teala hem bedi rahmet kert ve era af kert, tevbe dera kabul kert. Kam ki az samimiyet ve az ciddiyet insan tövbe bikiro, pişman bibiro, hatayı khora telafi bikiro. Hak Teala merhamet kenu, Hak Teala af kenu, Hak Teala tövbe dera kabul kenu. Çünkü o sahibi merhamet o, şefkat o. Hak Teala inşallah mara kem af bikiro, mara ray rast, ray Kur'an, ray Ehl-i Beyt, ray Resulullah durmekiro. İnşallah kulli zaliman ra mahv bikiro, nabut bikiro, kulli mustazafan ra, kulli zayıfora, mazlumalara galip bikiro. Mahsusen milleti Filistin ra muzaffer bikiro. Düşmeni İslam, düşmeni insaniyet, düşmeni Hak Teala, İsrail ra, Siyonist ra, Amerika ra, İngiliz ra nabut ve mahv bikiro. Mara hem taraftarı mazluman bikiro ve zaliman fırsat mediro. İmam-ı Mara Hazreti Mehdi ra zaf rev burusno ve mara taraftarı dibikiro ve İslam ra kulli ca de hakim bikiro ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.